Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nizere neza ko mumeze neza cyane bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuganire ku makuru akomeje kugenda agaruka n'ibitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyandikiye imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Gusa reka duhere mu Rwanda. Ikinyamakuru rya Akadomo.com cyanditse inkuru giha umutwe ugira uti abahembera urwango nka Madame Ingabire Victoire Umuhoza bifuza imvururu mu Rwanda mu gusigasira agaciro kabo. Ati ibikubiye muri iyi nkuru ni ibyahinduwe mu Kinyarwanda. Inkuru ifite umutwe ugira uti hate mongers like Victoire Ingabire and her handlers entertain unless to remain relevant, yanditswe na Gatete Ruhumuriza Nyiringabo ku itariki ya 16/2025. Mu minsi mike ishize rero abanyakigali batunguwe n'amashusho y'abajura bagera kuri 3 bari bitwaje umuhoro bari guhotera umugore. Mu gihe rero ati twatekerezaga ko nta gishobora kuduhungabanya mu mujyi utekanye kurusha indi yose muri Afurika ndetse ukaba umwe mu mijyi itekanye ku isi. Abicanyi 3 bagaragaye barimo gutema umugore kugira ngo bamwibe telefoni ye. Icyo ati natekereje bwa mbere ni ukwibaza ese haracyari abantu bagendana imihoro muri 2025 mu mujyi wa Kigali. Ati buri mwaka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ati barahohoterwa ndetse bakicwa ati hakoreshejwe imihoro. Uburyo rero ati budutandukanya n'ubwakoreshejwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka wa 1994. Ibikorwa ati biganisha ku bugizi bwa nabi ntaho bihuriye no gushaka amaramuko kw'ababigiramo uruhare. Abicanyi kenshi usanga ari abaturanyi cyangwa se abandi bantu bari baziranye, rimwe na rimwe rero bakaba banakora umwuga umwe. Mu myaka 2 ishize hari amashusho y'umumotari yafashwe kuri kamera ari guhotera umugore w'inzirakarengane. Impuzandengo y'amafaranga yinjizwa n'umumotari iri hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 800 ku kwezi. Aya ntabwo ari amafaranga make. Ati ubushake bw'abamotari mu kwishobora mu byaha ati buterwa n'abakwirakwiza imvugo z'urwango nka Madame Ingabire Victoire Umuhoza bahinduye abamotari ibikoresho. Ati bakaba rero ari bo rero batoranyamo abo ati bashobora mu bikorwa byabo bibi. Ati uyu munsi Madame Ingabire Victoire Umuhoza ari muri gereza kubera guhuza urubyiruko rw'abanyarwanda yita abahutu atagamije kubashishikariza kwitabira amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, ati gukora imishinga cyangwa se gukorana n'ibigo by'imari nk'imirenge sako. Ati yahaye akazi abacanshuro. Ati umucanshuro uwo murasirazuba bw'i Burayi kugira ngo yigishe urwo rubyiruko uburyo bwo guteza akavuyo, guteza imvuru ndetse n'uko bakora iterabwoba ryo mu mijyi mu bikorwa byaberaga iwe mu rugo mu gihe cy'ibyumweru. Kugira ngo abashe kubona urubyiruko ashora muri ayo mahugurwa ari narwo rwamutanze kuri polisi, yabanje kurwumvisha ko rwimwe uburenganzira. Ati ikandamizwa ryanyu ntabwo rigaragarira amaso. Ati niyo mpamvu rero mutarizi ariko mu by'ukuri ati murakandamizwa kubera ubwoko bwanyu. Iyo Madame Ingabire Victoire Umuhoza aza kuba ateye impungenge n'urubyiruko rukandamizwa, yakabaye yaratangije umuryango utegamiye kuri leta afatanyije n'abamushyigikiye bari mu Buholandi akarwigisha uko bakora imishinga iciriritse. Ati yakabaye kandi yarabigishije ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, demokarasi no kubaka amahoro arambye. Ati yakabaye kandi yarasabye inkunga mu banyaburayi bamufasha akubaka isomero cyangwa se ikibuga cya basketball. Aho gukora ibyo byose byagira akamaro urubyiruko rwagiye iwe rwasanze inzobere mu bijyanye n'iterabwoba. Ati izina ryawe iyi operasiyo naryo rifite igisobanuro kigayitse. Iryo zina nishira ubwoba udahungetwa ugahungeta. Iyi rero niyo mvugo ijimije ati igaragaza abantu bamwe nk'abagizwe abacakara. Nta gushidikanya ko nayo yacurujwe muri laboratwari z'i Burayi. Imvugo za guverinoma iyobowe na FPR Inkotanyi ni imvugo zitera imbaraga kimwe n'amazina y'abantu na gahunda zayo. Nta muntu n'umwe FPR yise umuhungetwa, nta muntu kandi ufite ubwoba bw'uko yahabwa iryo zina. Abantu bahabwa amazina nka intore, ati abanyamuryango, abatsinzi, intwari n'andi mazina meza. Ati guhanganisha rubanda n'ubuyobozi bwabo ni ukuvuga icyo umuntu yakwita mu rurimi rw'igifaransa reversed panoptisme.
Imiryango rero itegamiye kuri leta yo mu burengerazuba bw'isi ikaba ikunze rero kutubwira, ni ukuvuga abanyarwanda, ko twakanzwe ndetse kandi tubaho mu buzima bw'ubwoba. Ubu butumwa ati bakunda kandi kubugarukaho cyane ku buryo ati koko ari igihe ati dushobora kugira ubwoba bw'ikiremwa ati kiri hejuru yacu kidutera ubwoba. Mu gitabo Discipline and Punish cyanditswe na Michel Foucault mu mwaka w'1975 yakoresheje uburyo buzwi nka Prison Panopticon bwatekerejwe na Jeremy Bentham mu gusobanura icyo bita panopticisme. Ubu ni uburyo rero bwo kugenzura rubanda, aho bagenzurwa binyuze mu kubatata cyangwa se gutekereza ko babikorerwa biganisha ku kwitwara neza. Foucault yavugaga ku bihugu usanga bishyira imbaraga cyane mu kugenzura ubuzima bw'abaturage, ariko kuri iyi nshuro ibinyamakuru by'i Burayi, inteko zishinga amategeko, abakwiza imvugo z'urwango bose bafatanyiriza hamwe mu gukwirakwiza ubutumwa bugamije gutera ubwoba abanyarwanda mu rwego rwo gushaka uburyo bwo guteza akavuyo mu Rwanda. Buri munsi twumva imvugo zivuga ko u Rwanda ni nk'ikirahure, ati nyuma y'inyubako zibengerana, umujyi utoshye n'isuku ku mihanda ndetse no ku bantu hari ugukandamizwa bikunze kuvugwa n'ibinyamakuru byo mu burengerazuba bwo hagati, ndetse n'inzara nyinshi cyane mu Rwanda. Ibi bikaba bigamije kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kigaragaza isura itariyo. Nyamara u Rwanda ruvugwa nabi gutyo ni igihugu cya kabiri cyubawe neza muri Afurika muri 2025, aho hafi y'abaturage bose bafite ubwisungane mu kwivuza, uburezi bukaba ubuntu, abaturage kandi bagafashwa kubona inzu zo kubamo hejuru ya 85%, bakaba kandi banafite amashanyarazi ndetse n'icyizere cyo kubaho kikaba gikomeje kugenda kizamuka. Icyo abarimo Madame Ingabire Victoire Umuhoza bagamije ntabwo ari ugufasha abo banyarwanda byitwa ko bakandamijwe, ahubwo ni ukubakoresha mu rwego rwo gusubiza inyuma ibyagezweho n'abanyarwanda ndetse na Perezida Paul Kagame. Ati kiri inyuma y'imvugo y'uko abaturage bashonje, ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukoreshwa na bamwe mu bagize sosiyete nyarwanda cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho abayikwirakwiza baba bihisha mu mutako, ni ukuvuga mu mutaka wo kuvuga ko abantu bashonje. Ibyinshi rero yakomeje kugenda yandika cyangwa se yakomeje kugenda agarukaho, ariko reka tunyure no kuri iyi nkuru mbabwire ko urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza mu mpera z'ukwezi gushize rwataye muri yombi umunyarwanda n'abarundi bagera kuri 3 bari bavuye mu Rwanda. Muri aba barundi harimo uwitwa Dieudonné Niyukuri wamenyekanye ku miyoboro itandukanye ya YouTube nka Robine, azisengura ibibazo biri mu Burundi, cyane cyane ubutumwa ingabo z'igihugu cyabo zirimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mbere yo kwimukira mu Rwanda muri 2024, Dieudonné Niyukuri yabaga muri Mozambique kuva muri 2015, aho yari yarahunze imvuru zatewe no kuba Perezida Petero Nkurunziza yarashaka kuyobora manda ya gatatu. Yafashwe tariki ya 28 Kanama 2025 biturutse ku kagambane k'inshuti magara ye yabaga muri Zambia yitwa Alexis Hajayandi yita umuvugabutumwa, ariko andi makuru ahamya ko ari maneko ukorera urwego rwo mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko Hajayandi yavuye muri Zambia mu mezi ashize ajya gucumbika igihe kirekire mu rugo kwa Niyukuri Dieudonné yabagamo mu Rwanda yitwaje ko bari inshuti. Nyuma yo gushukwa na Hajayandi, Niyukuri Dieudonné yavuye mu Rwanda uwo munsi ari kumwe n'umunyarwanda witwa Ribwirumutima Fabrice, binjira mu yahoze ari intara ya Kirundo yegereye uturere turimo Bugesera. Mu Kirundo bahahuriye n'abandi barundi babiri nabo bari bavuye mu Rwanda, ariko binjiriye ku mupaka wa Kobero uhuza Uburundi na Tanzania, Elwa Nkurunziza n'uwitwa Vena Ndikumana. Ubwo Niyukuri Dieudonné abagenzi be 3 bari bageze mu mujyi wa Kirundo, bafashwe n'abakozi ba SNR, imodoka ya Jeep ndetse na Toyota Vox barimo nazo zirafatwa. SNR yafatiye kandi mu ntara ya Gitega undi murundi witwa Bonaventure Nkuringoma, ikeka ko yarafitanye gahunda n'abafatiwe mu mujyi wa Kirundo. Icyo Niyukuri Dieudonné abagenzi be bafungiwe ntikizwi kugeza amagingo ya gusa. Akenshi iyo SNR ifashe abantu baturutse mu Rwanda ibashinja gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi.